Reka tubasuhuze kandi twongere tubahe ikaze inshuti bakunzi bacu. Aha ni ku IBENDERA TV, nge nitwa na Cretine Hirishwa. Ubushakashatsi bumaze kwemeza neza inkomoko y'icyorezo cya COVID-19. Agakoko kateye COVID-19 ngo kakomotse mu nyamaswa yo mu mazi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi hose OMS mu kwezi gushize ryasabye ko abashakashatsi bakomeza gucukumbura bakamenya neza inkomoko nyakuri y'icyorezo cya COVID-19 kigiye kumara imyaka 3 kibasiye isi. Kuri ubu hamaze kwemezwa amakuru y'uko iki cyorezo bishoboka cyane ko cyakomotse mu nyamaswa ziribwa zo mu nyanja zacururizwaga mu isoko rya Wuhan riherereye mu mujyi wa Wuhan mu gihugu cy'Ubushinwa. CNN itangaza ko abashakashatsi batabashije kugaragaza izina ry'ubwoko bw'inyamaswa nyirizina zabaye intandaro y'icyorezo. Icyakora agahuriza ku kuba iyi virusi yaravuye mu nyamaswa zo mu mazi zicuruzwa zitarapfa burundu. Iyi virusi ngo ikaba yaratangiye gukwirakwira muri iryo soko bitewe n'uko mu gucuruza ziba zegeranye cyane cyangwa zimwe zirambitse ku zindi kandi ngo zimwe zitarapfa neza. Ibi babishingiye ku kuba abantu ba mbere basanzwemo COVID-19 mu mpera z'umwaka wa 2019 ari abacuruzi b'izo nyamaswa ndetse n'abandi bari bahahiye muri iryo soko muri icyo gihe. Abashakashatsi batekereza ko icyo gihe hashoboraga kuba hari virusi ebyiri zitandukanye zari mu nyamaswa zo muri ako gace, nyuma bikarangira zigeze no mu bantu, ndetse ubu bushakashatsi bwibutsa ko abantu 8 bose basanzwemo iyi virusi mbere yo kuwa 20 Ukuboza mu mwaka wa 2019 bari abo mu gace k'uburengerazuba bw'isoko rya Wuhan. Abarobyi ukuriye ishami ryo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima muri kaminuza ya Arizona avuga ko virusi yatangiye kuboneka mu bantu bakora mu isoko, nyuma igenda ikwirakwira mu maduka yegeranye n'iryo soko ndetse no mu batuye hafi aho, bitewe n'uko bamwe bo mu isoko bavagamo bakajya kugira ibyo bagura mu maduka. Abarobyi avuga ko nawe mbere yatekerezaga ko iyi virusi yaba yarakorewe muri laboratwari zo mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko nyuma ashingiye ku bushakashatsi akabona ko bigaragara ko ibimenyetso byinshi bihamya ko iyi virusi yaturutse mu nyamaswa, aho we na bagenzi be bavuga ko bizeye kuzamenya inyamaswa nyirizina yakomotseho agakoko ka SARS-CoV-2 bikanafasha mu guhangana n'ibindi byorezo byakwandura mu gihe kizaza. Aka kanama kandi n'abakagize basoza bavuga ko ikibazo gikomeye gikwiye kwibazwa ari uburyo bwo gutahura vuba inkomoko y'indi virusi yakwaduka mbere y'uko igera mu rwego rwo gukwirakwira ngo ibe icyorezo, dore ko banibutsa ko virusi zo zitazabura gukomeza kwaduka. N'ubwa mbere hagerageje kugaragazwa aho iyi COVID-19 yaba yarakomotse, dore ko izindi mpuguke zaherukaga mu gihugu cy'Ubushinwa zari zagaragaje yuko iyi virusi itigeze ikorerwa muri laboratwari zo mu gihugu cy'Ubushinwa, gusa bakaba batari barigeze bagaragaza neza aho iyi virusi yaba yarakomotse.
bakaba rero beruye bagatangaza ko iyi virusi ya COVID-19 yaturutse muri zimwe mu nyamaswa zirobwa mu nyanja no mu mazi. Izi zikaba zishobora kuba yaba ari amafi cyangwa se indagara bamwe bakunze kwita injanga. Reka nanjye nsoreze iyi nkuru twabagezagaho ahangaha. Ndabibutsa gukora like, share na subscribe ndetse mukaduha n'ibitekerezo byanyu ku Ibendera TV kugira ngo dukomeze kubisangiza abandi, ari nako kandi tubategurira ibibanyura umutima. Nitwa na Cretin Hirushwa, ndabashimiye, mbifurije kugira ubuzima bwiza buzira COVID-19 n'ibindi byorezo. Mugire amahoro.